Oui, allô? Raha ela koa nareo lity. Zaho koa efa namonako raiky ato. Nareo moa koa lity olo fa tsy maintsy nareo tsy maintsy afaka avao nareo olo mahay raha. Nareo koa fa ny triple. Amy CP raiky io nareo tsy maintsy afaky. Mialatsiny aminareo koa lity aho fa lanonareo nareo ana koa mbo tsy afaky. Sasako tsoanaky nareo mandany hany. Zaho koa ro menatsy la nareo mbo tsy afaky. Aho moa koa lity malaky nareo zao tsy maliny. Oui. La mbo tsy afaky la sasako tsoanaky. Lamine amaly, fa zaho tsy Lamine fa nom recherche. Hita amy CP ary. Anarany bandy mampitaka amy CP ary babati. Salama zanako. Zaho CP ako lity. Yala faly mazokinao. Ako ren zanako mba tantarano raha zao baba. Anarako mipetaka anabo iny. Mention très bien. Zao ny baba ananao, akory linisatsika ho tapahanao ty vola. Tsy misy tapahana igny. Oui, très bien. Hitamo baba. Zaho ananao io zaho tsy mavandy anarako mipetaka eo Nando da Silva. Salama ko lity eo. Yatinana ko ato mo ko sa mo tina. Silira ko ba sa niya pa hinakuko yan. Lity kita vela ko. Baba. Kanano ko lity? Zao sinafagi. Pero man ko lity. Sinafa ko ba na? Salama ko lity. Inafa ko mtu sinafag. Fay, zao baba na no vao. Zao lity sa saksuana kinani. Baba ti vola ba misy betso vao. Zao ne baba hunafaka vao. Fa izo vuitirisin. Tsats PM bro. Katsitako ti hatao. Fa its coupe du monde. Misy ndraiky amy tao hoavy. Lafa tsy afaka amitoy, mamerina ndraiky. Fa io miakatsisiky moramora ty fa haizako amy laklasy io ao. Ndraiky zao koa ny lo, volany mpamaraky reo. Tamy ambony anatsy, reko ny redouble impolo. Fetsy ny sasa ty babanao. Ka i zany zaho ho sasanao. Miala ho zay baba. Tsisy ho sasa zao ty eo. Tsy sasako fa zao nirahako aminao. Koe manao kory zao baba volany. Ano vavanao tsy mahazo manenty spectacle. Miala virantsano ato e. Njoy varavara boay. Mingato koa lity e. CP tsy mahavaka anao anjaky BBC baka tsy la antsa hoe amitoy. Lona ho avy antolo areto. Le 9 mai, le 11 mai koa tsy manenty masonao. Ino koa lity? Fa ela naniria rasta hanenty lola. Fa io mbo tsy nanenty spectacle-ny. Hatsy zay ka hatsy amizao. Niangaviany mba hiaraka amitsika. Lafa tsy handeha amy le 9 fomba miaraka amitsika le 11. Permeso le ry. Vita gnanao lity, zao ny rehako. Hainao tsy raha mandeha zao atapaky ny hevitro. Lazaina fifatapaka ny hevitro. Klasy anakiro koa mampila. Handeha hianatra amy Montpera ao. Hita amy centre d'alphabétisation Montpera ao. Fa ty CP zao ro anako injato. Misy kabare bevata no spectacle bevata teto zay karakarany. Centre socio-culturel. Kabare bevata io miaraka amy spectacle koa zay karakarany centre socio-culturel. Kabare io moa zay hitatsika ao amin'ny Étoile de Mer. Vendredi le 9 mai à partir 21h. Zay hiarahatsika amy parc Lola. Entrée 20 000 ariary, VIP 40 000 ariary. Spectacle io koa zay atao amin'ny Aloalo Sacré-Cœur. Grand spectacle io à partir 15h. Le 11 mai Anjolahady io lahy. Entrée 5 000 ariary, VIP 30 000 ariary. Tonga baba fa sambasambany toliara zao. Ny antony hetsiky zao moa zany dia ho fanitarana ara-kolotsaina ho an'ny tanora. Fanatsarana ny centre malalatsika aty Andavizy. Centre socio-culturel Père Jean-Baptiste Berthier. Zay mikarakara zaza sahira ara-pianarana. Na dia mbola tsy nandeha kilasy anao dia afaka mianatsy ao. Misy centre de formation professionnelle avao koa ty ao. Ny antony pisian'io centre io dia raha manampaniria ny hangalaky CP, BPC. Tsy mifidy taona fa vonina hanjay anao ny centre. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoa ny laharana 034 01 390 97. Tsy dio ny toerana fa tsy lavitra. Misaotra tombo!